କିଛି ମୁତ ଫୁତ ନାହିଁ। ଲାଗୁ କେମିତି ଆଜି ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଅଥଚ ମୁତି ଆସେ କଣ ମୁତି ଆସେ ନା ନା ବସ୍ ଘଣ୍ଟେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ମୁତି ଆସେ ନା रुको जरा सबर करो। वीडियो टी आपण मानकु भल लागे ताको लाइक करंतु शेयर करबा सहित सब्सक्राइब करंतु आ पाखर घंटी बटन को दबाई हम प्रति समर्थन जणातु रहउची। नमस्कार।